e fai ala utala le ata wata tele I afe mai e yai kusia ngo kauri mai ngo ke lo se I o mata tu le malolonga na mai le lunga o le wo va vai atu I le sui fa o le HRPP le o sa ni mo le fai nga palota avai mo ngato I o ai wa ka mo wa sau de ya se uma ka e la nga yele au ngang yes kamala ya ngang ya nga ko ngola nga 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 ye nga ya nga me nga ka uma nga e fa oi e lo sui mo bon ka mo de ai mo ko ngi fa fol o mo foi le nga singa ka mo o mo le nga pa ko fu obtainer ka ko pro kalami ase umala na tango le au vatu se ita to balong na vatu le lungo de tusire de yo tusie wo mo ma u la u ma fa to toina mera le ka u ka kele pe yo observa nga le fa mai a la fa di do lilo le ale la va kudu ole tusia asi tamali e le manna o e foi le fa ngar kulingo nga ya ku dia e mana e vatu se fa malo longa le foi le o no la tele me e fieta pena e au fie mar paroka kusa ma se kuri fa le kulia lo ia e ore kuri le anga waranga e afia iranga per bene foi e banco ore kuria fa le radio sa mo ba se kusi foi le ko ngwa oh ya okay io e mana foi le e resign formal resign instead of terminate kusa yanga kusa ele manga fa nga terminate ele ma ele kusa ele fi manga si fi mai terminate le akare le ya ai manga fa si fi mai ya me ka singi ensign ale resign Auta ya ile mata upole ole tate ya ile mata upole ole isi professor le ola fo ile au ngani fo ile le nga I ainga ma tate ya le me na fayesia kulo wala nga admit si o yang faya pa war mele su o ile ko ma si ile ngaru nga ako ngaro si me ai ese me kau fai pe la nga ele kau ele fa perso en le justice ele maka pe ngi for pe ya otala tu spa ele ai ka kau nga su ese a me ya o ya taitala ya la nga ole le ma fai nga ma fa ali tu ole ata tu lo wali ata a ore ke le ofesidi ka ke va ai ide ka male fa nga ina tu lo ole faonga ina na faonga I fo e sia papali ia mano se vai ia e faonga e pule I leola ia am fai fo aka ko karango fo le pule leola tulo ia e fesiringia fo ile ata le tavai pe ia au ngo ele kama ngo foi fa pe ele kama ngo o ngo foi fa pe ia ole tina fo ole tangata tulo e mama falo na tino langa ko kirile ele fa perché ngo fa per mi ngo so ko so met kusile la fai kau kusile langa tau ia morsi la fia ele tulu e me ia ku haku la wori ia le kau kele ko manga o se kanga ka fu ile kai pe yore o suilen kau va mer sa pa fala di uma nga e ko mo ia leanga e ka kaunga makua le background check le foi no mai le wori ia au mai ma ave o mai ia ma fai kala ya to lupe lana apalai le CEO matulanga fa pena ia se ka ko va ko foi langa I kanga ko HRPP le foi fia karsanga fia apalai ai manga mo musu e kukuri la ko ai fai fale le ia se fai unga se ia wa ia se ia entai to ia le kauva e rope uma kuronga fa ale kuronga ko krami cancel voi marea sui re ko ya ya ole ngai yu mo ka pe ke mi fi fa ro kus ole ngu fai kusia ole fai kusi ole tusile na mo mai re tato por kalami ole tusi talo sanga se tasioli I pure langolango ole ofisa ole Land and Transportation Authority, Land and Transport Authority Samoa. Ona o se fai unga ua faia e whaamuta I naila na tautua. Ai o lea e to e talo sanga ina ia
fa mole le committee ma le lau a le pulenga o fela ua inga e toe liu le la tau fa ai sui le la tau fai unga instead o se avanoa e fa mawai alo i ai kusa a koe kusa si ku awar kuria u ko kusia e tau fai unga e fa bese fai unga foi le o ki fa mawai alo ia ona e ia na mafuanga kusilanga de wo tau ni maina ai o sui le tape na o mo ia tala wa fa o mai foi me ala i tatou mo mau fa tu toina mai Samoa o le tapena e tau va mo le tofia le vai mo tolu le HRPP ya ka wa foi fa ilo te tangata e fa ilo foi ele tu no to inga tangata ia le ala tapena e fia o kia fa a o le ia unfinished business po me sa o ia terminate ko kongu fa lo ko fali ai ka ko va ila ia mo ni la ia iro ia tau sangai a o ila le pe la sawa ko kongu me foi le le ra pa na ko i ma ya do ya le ma me ia langa e onga tu o inga le fa sanga le suile i ko kongu la vai la ti e onga ku inga la fa nga solo i pe suenga ale ato a fa ka kusi to te fia fa fonga tusi ya le va kulu ma yesi le fiela tu no fa si o mer kusi ya ka ko ga vi fo rumba Perry ya am fa ga fa ka wa fi fa fonga mai fa ro mai o le tusi le so ngfu lu so la so ngfu lu so lu lai lu afi lu so mreono la o fionga ile tai fono ma le committee fa tonu pulenga o fela wa inga ile la ele apia Samoa talo sanga mo le toi loina o le fai unga o le fa mutaina o la o nanga ma talo sanga inai se fai unga po o se avanoa ia ma fai ai ka pe ku ngi ka kai vidi me kai mo pokalam ma talo sanga inai se fai unga po o se avanoa ia ma fai ai ona o fa ma vai alo ia la o fionga le tai fono mar committee fa tonu o te fatalo fatu ma le nganga fa alo tele e ya te u le ava ma le fa alo tele tawai o le nei tusi o se taro sanga fa maoni mai le loto mo walalo ina ia toi ilo le fai unga ua fai fa muta ai la o nanga ile pulenga o fela o inga ile la welele e ui ilea o te fa alo tele ile pule faitalia ale committee fa tonu ma le pulenga ai o te taro sangatu ma le nganga ma walalo ina ia toe sila totoa i lo utulanga ma tuuina mai se avanoa e suia ai le fai unga ua faia ina ia avea ma faa ma vaenga alo ia resignation na ilo le faa muta ina o la o unanga termination of employment taluai ono onisi o la asanga manau ta inga male manunga i le lumana i molo unei tangata whaatau waa ai mai se ai le whaatau nuina o le le whaamawina o le tamali anga le lei o lo unei tangata o le ala lea o le tarosanga atuai i se ava noa e whaamawai alo iai o mafuanga utule nei o le tarosanga e au fiai mua ua siria mare se furu tausanga o lau au nanga mare tautua i le pulenga o fela ua inga i le lauelele ua silia mare se furu tausanga o lo tautua ma le whaamaoni i le pulenga o fela ua inga i le lauelele ma sa o tau mawhaipea e whaatino o utiute ma o matawhaioi i le mea e sili o na mawhaia o le nei umi o le o unanga ua avea mawaenga tau o lo uolanga whainga ruenga ma o te taritonu e te tau o na mana ia i le whaia o le nei whaiunga e te talo tuai ma le anganga maualalo se ava noa e whaamawai alo iai lona lua o mafuanga o lo iai no ngā tupe ia o loans ia whaikau e whaumai o e ngā vaenga le ua hailai taku o le vaenga lona tolu whaingata o na toe sa ili se isi ngā ruenga ia e malama ngā vaenga ngai whaikau e awa alaku o lenga kuri maresi ngā ruenga ia of course e whainga kāanga mafuanga lona wha tau vā i le whainga pālota la ititia vai monga tolu. O lo wha moe
e tautua pea lo ua tunu e ala i lo tauva i whainga pālota i titia vai mga tolu. O le mawhai o na wha mawai alo ia mai le pūlenga o whela ua inga lau ele o le awhiso soani i se vai, le awhiso soani whaatu mawina lo utulanga le lei ma lo utau le leia ai mai se ai lo utamali anga a o usauni e tau a o usauni e tauva. Ua maea ona soare pule ma ainga numa e kalesia manisi o le tu malo ua au mailo la tau langolango o e vea umasui tau va o le whainga pālota la i titia vai mga tolu. O le whaamuta ai o le onanga i le pulenga o whila ua inga lau ele e ono a vea ma awala e tau mia ma a fiai lo ua vanoa e le wha moe e tau va ai le whainga pālota. O lea e te taro tuai ma le anganga maulalo ina ia tu ina mai se avanoa e wha mawai. Vaenga muri vaenga ronga lima e lenga ngau ngau siko inga sia e skamba sia e awar kuria ia e wha mawai. A afianga ilo uto o lua ma sia ufanau ma lo ainga e a whai kau foi oe vaenga na. E anga yo loi vaenga ia o ainga ma me uma ia o tūlanga lau tele. Ia ma le wha aro tele. Vai o foi polu Chris Faufo. Ya. Ole kusile le ua obtain le tato ofisa. Ya ba so finga le to. O le kusima ya imerna. Kusala o fa mai ke o ke pelo. O kama fesi me pelo ka vai ia ale o corpus. O mga ay fa nga paro. Le ngā sa a koi tau ni. Ole au kuor kusi o ia awange i ka uleanga inga longa i ngoa ai i mwhai o ngāru ka moe whainga paro. O isi ngā menga ngai ngā sa uanga. Ua aku sisiku o longa le wha maongi leo siningi. Oi oi. E lai kiki aru ka upu ua le wha maongi la ngā menga. O rea kere o kausanga po le lusifu kausanga po le alanga mea o anga mele le ngā whai. Wa ele fa mau. Wa ele fa mau ni ma wa fa inga ka ga renga ma le na ka nga ma lo. I la wa o nga le ke fa mai wa fa manga lo. A le mesi ma le. O le o manga e pe pelo ka ga le pe pelo ka ka le. Inga e fa nga un park. O me le ko rap ke sa mo. E ko rap sa mo me fa pe. O ke ma ko ma foi le fra ko ka le. E ka karen fa pui ngai la ku sa mo la ku fa pure sa mo. Ia. O lo ke ma kwanga la sini fa pule pa i fa ka longa le fa ngu le kio. Ai se ame wa lai o fa kanga ka le ka bo se ka pa ka le sa fa pui. Ke ngal ka le kule. E le anga ko ngu sila la ma sa mo. Va ai. Ka dina le nga ba. Da ke ma kwa. Longo winga a la ku nga fa malu si kengi ngi usila. Kalia pe alo faya onga ia onga kama ka sfaki kainga le nga ola mama le nga ele a wakulonga fa malo skenge ngai o vai ka ko ye fa mai isa mo la vai ele se criminal record ka ka le ara ngo ko fa ko mele ko fa ele le ya ole tulowa na ile mafu fa we ta of fi pe ale ina wo mari tusile i tattoo office ya dia au i Amerika. Mau fatalia se i o mai nei. Leanga o le upu moni. E onga nisi o mata upu lea e tua i ai le uso lea. Tulaua e le to ini mea wai to titia e ngā sau ilunga i fiwa ngā pea no fatu foi. E le foi se mea kau ke ngā ki ai ma o le masani ale al polkala mele nei. A iai lo ni vaenga ua tatou maua obtain nei ia ni tūlanga. Leanga e le se mea la kau ngā kua ia kama i me whapenge i ma tūlanga whapena. Ala fo e fia isi e liki mai ia whakar malo, liki mai kua wa umai ungo. Ora winga la whamatalanga. E te le ia tūlanga lae masalomia, masuesuenga. Lea ia afiai le uso lea por kamari i lea. E iai masootanga ma nisi o vaenga o suesuenga lango lae whaanga solo. Lea ta te tau mau atua. E so kanga nga i le rento lea ngau ka ua momo. Leuna lei. Leuna lei.
mana tua ole ua tau mo mai fa jala ua fa le nga ma record wale ai ni ownership o ka vale ole ala le mele la ku i oi ole winga la le te vai atu e tainga ma lielo kusi fa pea e fa mole fa ma mai i se fainga se treatment mo au leanga o le ai ka ki ia wa fiangi kanga ka le malo wa fiang kanga ka la runga ua kukuli e feisa le makangi kulanga ia o afianga o ainga o ko lu o fanga u faingang so ingi singa luenga so on and so on ai ka si lavar ma fuanga wala ngale fa ka penga ran palo ka mo HPP ya pa mer family le HPP wole sila ko sui awal kai mila ver foi lu ele ko e mapule kalongon ka pule foi le tu vai to la ole fa fetaia ale ke fai unga le RTA al polisili marco miki wa lava mau le ya ka wa ele ai se fai nga ruenga ele ai se kampangi e alu le lanto internal investigations ma wa fa maliinga o fai unga le la fai ole ale o nga o lo se furu ka usanga ale fa le ko a ko le media ai riska mai me awala nga e ko ki sa wilunga le lipoki a ko se so enga e au fi ai ma le tulanga le te fai toile ya te wala nga se ke le kanga ka la lipoki mai within ko ngwa ya LTA se tasi o mata upu le masalo mi ai le usolea e au fi ai e fiu so ele ngo kala ngo kwai ia bokadila le ka foi le ngo ko ko mo ya ko ke atu foi no fa tadi pe na fa tadi pe ai na manu mai lo le u fai unga ia ele la se mela ala nga moro au ma lomi fangi wale ali le nga mo o mia ele aku le mala mai kanga kaya la run fa vitaya le ate we lo to me mta upule le ki fai ko le nga ai se isi me ka unga su so ele le ai le yo kulo so sesi ki fa ka unga makwa le veti ka unga le po fe la va le su ele le iyo su ele yo ala ya me awa afa ole la fa maungia pe a mai foi se fa mtelanga ole wo fa le anga inga ownership o ka vale ia pe a fai ole ba fa la o ko ka inga mali a ole masalo mia ka mai ole mo lia mane laundry male tupu mai Vietnam ale pa haina the scene nai sei ngo o se kangaka o le la afia ka penga ya ruiki fa au o le la or ma fia ko ke fa le tau o le pumongianga o le la wa ir ma fia ko ke fa nga ko o le la wa o la ofi ko ngol palmi ale fa ma ongi ku e oi le ku fa rungar melia fa mo le avoka ko o ire la ku pumber melia mai o le la faau fi sao e makua como ko ngu ki fau I kau poi mar mafia vai sisi lai vai le e kala vai sisi la mai vai tato disappear o fe ka vale vai ko vai ko o ka vale le ya tawa o le rento le ana una lei wai so se e ka kaunga ka ofi pe ila rova vai nga leo si o la ko le pa me le ka vale ka ofi ka vale loka ka vale me le aingi sign vai wa strip o me perunga perifamo singa me o ko nga yo lo nge me so e o foi life matalanga I to tonu wa ia MTA le fa koi la ngo ia le skala ia ka vale o le o sau le fafa dala o le manku ele ma fainga fa le anga inga se kanga ka a no more work up o le nga o e le authority o le uso le o ia ele CEO ia o ke le anku ia ko nga ku ke fa pe o ia nga o ia ma le CEO ma CEO e ma fainga access ingi o faila ke kele ma me fa pena abuse of authority ela tu te sila mai a samo mama le lokoa le ai se ingoa vai o le fanga solo le mea mua na le te fai toi o le ai fanga solo le case ma mea uma au ko vai a feo he ka vale e kele lava mea o ma I le kule le foi ka ke pisa
ile le senge le ngapisa ise ke au le ngle senge ka vale mo su inga ngala senge paka ku so le ki foi ku o me ye foi ka ngi ale winga tonu na le no foi atu le la wa mata le la e pe e na uia e na usia sia li ku lo lava o le na fo mai tarusanga tu ia mai se ava no ai fa ma vai alo ia fa le tore ai e ke fiaru i kia fau ale ke ala kuma i ko inga se kai di fa bengi o le la ka fa of your fi sau waru i kia fau o le ka fa of your fi la se sau la ko o fa i ko kengi mari mongi mara wa nga i ko ngui o la mea o le maka o kiari va i ta to ye la na le wo fa ya tu le wa va tu lunga expose tu lunga i ya fa ya le o le fofu nga i Samoa mai e varvorsia fo ia or fa ile pulenga le ti awa le wa faturunga a fa foi sa to le na we le to na mo mia li lo le ku o me ia ka ngai lo le ku e le ngi me ro mi fa ngi wale ali a ku la lo ia mar fa ta talo atu e le mo o mia ngi ko inga ka fa pi o wa langa o le fu ala o fa mtalanga le ate wa ile la ko fa unga la o terminate o wa la wa ave yele longo winga la wa lo le ele maura le o ya la ukuli le la u fa yela na talo sangale so la u sira fier ko kele ai ka mai ang ma fo fonga pre mi ngale ma fo fa per kai mi fa ye ngo fa kuranga ye le wa kuli ngai ya le na ana faiatu ya a faio ngai ko ke a ya e ronga ka o ko e lo ma ka si ave pa si ka boy nga va kule ronga na wo to si la fia ai le atole ai le atole langa na wa tu fo lona swafa ya ilunga Chris au fo le so fanga mo ko kako ya na ya ilunga au le atale o langa sunga o si le fia langa o le fo inga kako ya na wa tu lunga to te si lai fo ya ya e vai manga yo le luxury life fia le pesa o ka polo foi mo ya le na ya wa vai la ya na o to si la mai o ye tonu foi le na o ngali tusilia au avatulunga ya ele mo mia tulo ele mo mia ta to ni ka poe mani ka taol mani ya la i pro que quere kumalo ma quere fangu en fainga fesa ngal ngal fa pele ngai ya le na tonu la ba ya venga wa nga fa ura ukale au ko va ku rungo wa ri america le wo foi mai le wa va ku sa oi ale la wa mana yo wa va to mai tu sile e wo to sile fia e mususi ka mai e fa upu terminate ai resignation formal resign Kuai ngai oi sa konga belang kusi e fa unga le ya au de le foi le ya ka ko ese ye me winga pio winga corrupt ya mana ya